Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ihdina ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Biridha'illahi ta'ala wa bitaufiqihi wa binayatihi wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ijadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin ani wa dhi baghin wa dhi ainin wa dhi hasadin wa min syarri dhi kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah ma'as salamah wa haqiqna ya Allah bitaqwa wal istiqamah. Nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana ya Allah binuril Islam wa nawwir qulubana ya Allah binuril Quran wa nawwir qulubana ya Allah binuri sayyidil mursalin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif bainal arusaini baina hadi prayitnu wa zahratul firdaus kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Ibrahim alaihi salam wa Sarata wa Hajar wa kama alafta baina Musa wa Turisaina wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha qad syaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mujibad da'watal muttarin rahmanud dunya wal akhirah. Tsumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Tsumma khususan ila hadrati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Syekh Ahmadul Badawi wali tis'ah sunan wali songo wali jami'i minal ulama wa syuhada wa salihin wali jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Thumma khususan dakastaja almarhumin wal marhumat ahli kubur dari sahibul hajah sampun tertera nang kertas kak dinto juga ahli kubur kaula sareng para ajunan samarar manter sami-sami ngoleh maghfirah ngoleh ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa summal hamdalillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada ay yalqallah tahiran mutahhiran falyatazawwajil harair. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i hulkihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin
wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal a'immatil madinah wal masyayikhil mutaqaddimin wasyuhada'i wassalihin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para sesepuh, para tokoh agama, para guru-guru ngaji, si kesetajana hadir tanpa menyebut satu persatu beten kaulah, nanging tak kelaban ngurangi rasa hormat. Semoga kesetajah beliau kak dinto tetap ngawalai kemuliaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong langkong sahibus surur, tuan rumah yang berbahagia nang saat malam hari mangken, Jamiatus Salawat, rombongan hadrah, insyaallah juga deki bakal mimpin sholawat fi mahallil qiyam keangku nyambungake rohani kita ada kesanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekesetajana beten kaula sangat amul jagi. Para hadirin undangan yang berbahagia nang saat malam hari mangken, alhamdulillah ngiring awalin papangkian nang saat malam hari mangken kita sejenak areng-sareng kang kuwi asokor dak Gusti Allah. Ikam ma'adan ya. Apa boleh jawab nih kak? Masih keding pun. Jawab kalau ki. Adan ni kesunat, keng ajawab wajib. Alhamdulillah. Tetimun bereng adan, saya ngak jawab. Karena di antara kelakuan nikah para hadirin saya kekobateraki. Mateh dalam keadaan tak bagus, artinya mateh su'ul khotimah. Di antara apa? Man takallama halal adan, orang si acaca nyator nalekana bareng adan. Adan ni kesunat pak, keng ajawab wajib. Saya ngak orang si mak semak ben musolla masjid, dan nikah para hadirin lamun pas acator ikadana bareng adan, nikah ikakobateraki. Matenah mateh su'ul khotimah, mateh coba. Jadi mun perpan muitamu yan cek sepaan umpamana namu ya pas bereng adan stop kelu dan tek kelu moi mari nyator poleh ki bereng adan. Dan di para hadirin ki kadang-kadang nang masjid di dalam adan luar genting macet tetin kelu nah macet nyaman nah berempa secarong role ngkerwale musin kerwa jadi nyaman lah, ide lembereng adan. Dan nikah orang se tak jawab ada nyator tatkala bereng adan nikah kobateraki matenah mati su'ul khatimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Serap boleh. Nomor 2 au asaa musliman. Orang se kebiasaan di antara apolong pada Islam serta tangkeun jandeng mangkin selak. Bila pun orang selak nih pak ika kobateraki mati tak bagus kan beda orang selak pak kalau nah namu ya tak patah sepak tapi bila pun tak selak alhamdulillah pak namu ini ke tuan rumah senang namu ika tetangga ika kerong bi tetanggaan apa karena orang nggak jemper ben majemper pak namu ika tetangga pak geluh ngiberi cekeh kau tak selak pak. Jadi bila pun sepak penamu ya alhamdulillah. Pas ngucap ke tuan rumah alhamdulillah le. Tikam ayah berseki macam bunga no. Dua nape sayangku. Mata bula balain le. Mati kotani nama pan kelakuan cek saya nah kelakuan lo mancer. Geluh padahal antara utang pese. Geluh keng mukaddimah nebak nyaman. Mufti ko saben awal. Sabar sifat tuale alhamdulillah mapan dek sabun kalau waroko geluna otang habis sih jadi kocak aki gelu mukaddimah apa nyaman gelu nyator pas sepak ngabi dulu lencer alhamdulillah le adik beres adik bini le alhamdulillah kang beres tuh mantar beres terus le tiko rezeki nabak nyaman ungku tika kalau war kopi beca bibir geluna nikah pak minum mukaddimah nyaman
ku kengku alhamdulillah keluar dengkuri sapereng palai mana toro aki kan sekoni duh bunda tak peti nyaman apa deh iyuna disak pada bae bamate ke baka dokter benih nonto bak live mungkin beda lek geluh amria rela geluh nikah pak tapi mun nyaman catur sakoni walek yang ke baka puskesmas lagi lek berapa kang 150 per kadalem tuan rumah pak anapa catur sepa manis bibir tepak ke bibir matu pak ngucak si tuan rumah nih kok lek alhamdulillah tahu sautang mungkin tu seket nikah sedekah nasabah si patu merai si patu pak gelu nikah pak bila pun nyaman catur cilen tepak ke cilen matu pak dan nikah para hadin tapi bila pun orang selak pak naudzubillah odik selak neng tetangga odik selak neng lingkungan pak bila beda orang ke nikah beria tak ningalang mentah untung tuan rumah karki ngandeki catur tak pati nyaman dan nikah para hadirin titinah kita kuluban panjenengan mun selak neng lingkungan selak neng diantara pada Islamah para hadirin nikah iko kubati raki matena mati tak bagus naudzubillah menteri Jawa kina sinema telo uququl walidaini nyake endeng tua dua nyake endeng tua dua nikah para hadirin beniking karena abah nikah nyentak beda kadang orang nikah bila pun dibelain anak nikah biar yang tua bener tak nyaut keng tak atoro nikah kelukan sekal kareng tua pak saya nggak nanda komantan anyar nanda hati cong kareng tuan pemapan cong kareng tuan aja bagus kareng tuan pemapan kareng sepona insyaallah nang kenikah kulit enggak beda amalan pak amalan nikah remetura nikah amalna beliau kak itu Ki Abdul Majid tapetah sampai yang malaki sang Ki Hamid dari muljan dari yang tua dua dan nikah Ki Hamid cepon waktu naik serbu bi penjajah padahal dengan ada telem ada ketek tengah le pak bi musuh keru tek tengah le geluna kan setik nikah para tua nana apa perak kun nggak nih kata benar engkau mun bila celenah bila entar ada emah pikiran tak nyaman lambakan masa peperangan pak nikun tua nggak nikah embuk bedai ada epak bedai budi engkau bedai tengah selamat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selamat engkau pak kan kun nggak nikah kan dematura embuk bedai ada epak bedai budi sengkok bedai tengah selamat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sepak amalan nikah pak dematura dan nikah pas dari mul jenering tua dua sebut marah nikah para hadirin kan bilah dak kananda hati sehingga nak cak perak guong-guong nak reng tuan nak reng tuan jong malah cebun Sidina Ali reng tuan nikah beda telok seraan nomor tok pak banembu nomor 2 matuah nomor telok kuruh kong langkong kuruh dalam agama nikah separlon parloi sampung kuruh langkernah di melambak tika ngacina jadi kadang bila pun muntuk ke pesantren aroma sandi ilmu lebih kena ben kelang kerna pas cangkolang kadang kelang kerna lu perak kun tahu ngaji Quran tu engkau kitab ilik balik kok geluh jono tahu macam kitab dari lima asal lah jo kan bilah mun kelang kerna ni kocak guru tolang pak tetih kelang kerna ke ngai kada di malam mbak tiko ngaji mun ngaji ka ustad nikah seumpamana tasira Ustaz Zainul ke ngai ijo ti sebelum ke si jauh ke si semak ka ada reng tua yang tarik ka ada mun paringi lo mancer rezekine paringi lancar ngabe sekireng tua pun abatuan congok rokok encong mi tepak kerokok kelobot gelu nah mak bekasiman pak nikah pak oba gudang garam kulo pak gelu dusen apa gudang garam regena muda king engkan kering tua niki silarang regena pak mari kering tua dua kemat tua dua mari kemat tua dua sampurna kering tua dua sampurna alhamdulillah paringi lo mancer andi rezeki paringin kering tua dua cek man iman mat tua dua sing cek kebelunaki pas terus ka kelang kerna intari ka ada nanda hadi paham di mati ko ngaji nang Ustaz Zainul kentari Ustaz Zainul ngolok salam babeko assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam nape cong aturna sedekah nape cong sedekah mata kar sedekah nadi bag banyak Ustaz berapa 250.000 bener sedekah ni kana mun perak ning 5.000 sedekah
Iki beli rokok Grendel tak cukup. Namun pun babak sepak ki jabit abit mereka di nyator nyun sampungan tua jabit abit pas amit tak langkong Ustad kau lan United kana pun sampurna karena kau leki antara kasih bak jauh sukoni kaku emah kakali bagur nak niko nak pas berapa kusa alhamdulillah 500.000 akejak cong mun beda onta laki nah dan nikah para hadirin bila pun oleh barokah yang tua dua ngauleh barokah nama tua dua ngauleh barokah na kuruh ngelocor pak kesempurnaan odi alhamdulillah ipa cuma bersarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nikah kunci kau dia nyata milah dari penikah alhamdulillah yang tua dua sampai cangkolang ke yang tua dua jadi diantara boleh orang si ikakubati raki mati tak bagus bila pun cangkolang ke yang tua dua pak cangkolang ke matua napa boleh juga cangkolang ke kuruh ikakubati raki mati nah mati dalam kebadan tak bagus. Nomor 4 awis tahoffa bis salati orang setengin tengaki solat setengin tengaki solat ingat apa contohnya tengin tengaki solat asolat pak keng bak enteng bejang duhur aing wudu kita kering nang muah pon temu ada nasar dan dikakan bejang keng bejang bak enteng pak bejang asar aing wudu kita kering adzan maghrib dan di kapak orang setengin tengaki bejeng kau betiraki mati nama tak bagus setengin tengaki ketipun apa ke mana bita bejeng ih jak orang tengaki bejeng pemati nama tak bagus mun pas tak bejeng kan nyamannya lono pak geluna alhamdulillah kita bersama menteri pesekan sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita kulawan panjenengan saja menteri tambahan istiqamah kangkui aku naki rekana umur siki ibadah mantar selalu dan selalu terima asaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala terakhir tak saja lanceng pidato ni kula jad bak yal sialan mun bak lanceng pak karena kula ki engak kedebun reng sepo saya engak cong sekut mas engak kula ki engak mun pidato nang jengon-jengan nak jak bid abid nak jaru orang antara kaunjengan benih antara ngaji tinggal pikir bener jaru orang antara kaunjengan benih antara ngaji nak tiba-tiba jak bid abid nak keng munang pengajian jong aro orang roh niat lah tekate onceng mungkin dateng roh niat lah bek abid sekoni tak apa kan milah saya pak tajam cek patengok congok pak ngeter ke saya pidato para ditoreh nikah tak kira tak ketas para saya terakhir kula masih enggak ada ke parajunan insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan toreh sambut bulan Ramadan kelaban sampurna sambut kelaban bunga sambut kelaban bahagia kita kulaban panjenengan langsung haji mumpung pak dari mah haji mumpung wah alhamdulillah mumpung kecapuk kok ke Ramadan ika piakiyah sekamampun abak kangku ibadah ke Gusti Allah puasa angko karena tidak ada jaminan pak sambil nikah puasaan tahun datang nah pergi bisa kumpul marah nikah pada tak temu pak tidak ada jaminan kulaban panjenengan tetemu ke Ramadan si bekal datang kita kulaban panjenengan kadang enteng hi di necakok ki ngudah tinalah puasa lebih-lebih napa mun mati lampu tua kelu pak napa mun mereka mati ni kau kutu tua kelu tidak ada ngak kendika pak banyak kadang orang tua tak gelem mati banyak sidang udah cabut ke ada sarang malaikat kadang bade orang sing ngucak sing kok sehat napa syarat mati kutu sakit kelu pak entan banyak orang sakit lengolek sangker pon 40 tahun tak gelem teh mati bedah sekun napa sakit sekoni malah beri ki ngarek kalaku nah pacowot bi malaikat pak oh bus dan nikah kita kulaban panjenengan pada tek temu tidak ada jaminan kita kulaban panjenengan toreh mangkin kulaban panjenengan mumpung depak bulan Ramadan takut tak ketemu boleh ke bulan Ramadan sudah tengah karena kita pada tek pangki toreh sambut bulan Ramadan kalaban seksama kita kulaban panjenengan laksana ki ibadah puasa sebulan penting muka-muka terima asaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala terakhir paling akhir nikah kula mesti apa karena banyak di antara kita bahkan temen Gusti Kanjeng Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas banyak di antara golongan tang umat sepada puasa laisa lahu tapi tak ada ikan di orang jariah artinya tak ada oleh kenceren perak kun illal ju perak kun kari lapar ben pelka tak oleh napa berbeda dengan puasa ngak kedikah banyak pak orang yang puasa berak kun oleh lapar ben pelka tapi tak oleh napa tak oleh fadilah puasa tak oleh kencana puasa karena kita kula ben panjenengan
tak ngastet tidak ke hal-hal sebisa mailang kencerna puasa debun kanjeng Nabi nikah payah nggak geluh sokoni ewen ki kalau dapat pasaan nih berempat hari lagi kan pasaan pon ki jadi kita kuleban panjenengan malai andi ngun sangun debun kanjeng Nabi berlema perkara dikala kita kuleban panjenengan nikah puasa pas tatandung ka salah setong selema elang kencerna puasana kencerna seelang puasana tak betal keng kencerna obus napaan selema nomor setong al-kidbu Arya aben talecek jadi dikala kita kuleban panjenengan orang beli dana puasa benar-benar laku kol belu aben ta kalaban peta selecek elang kencerna puasana si sambian tak oleh kenceran pas ngucap sambian engkau kipurnya tor lecek berarti engkau tak oleh kenceran mun marari yang kok ngakan apa kenyang haram hukum pak terus lagi kini kapaku dan ini keberadaan pak jadi sambian ini kebun pas temu ada engkau mun jadi engkau ngakan apa apa kenyang jangan tak oleh kenceran deh nino mah apa to buka haram hukum kutu terus lagi sampai buka paku keng kenceran nang ari kini kesobu tak oleh kenceran paham pak ki sehingga minta tolong karena kadang dengan puasa hampa tak ngastete kadang kong langkong kita kuleban panjenengan abak tibik nikah pak kadang tak ngastete waktu puasa cek nyatoran cator selecek mun pola lecek ni kebila boy pecetak kenging pak berde kadang saya ngucap maju potobuk ke belecek pompong kita pasaan ting pasaan pas ambu pas kibendenan laking tak oleh pak bila orang lecek ni ketak kenging pak napa boleh waktu puasa bulan Ramadan elang kencana puasa nah toh senajan puasa tak betal mbian tau sakeun teh en keng puasa napa kencana obus nomor setong keng iki al kidbu lecek nomor 2 wal ghibatu ben arasanan bentaan cubaan tetangga arasanan cubaan kancah waktu puasa nikah enten resek tore mi pola berisian di panyubu ocol pak keluna nikah nakar mun mungkin osoma du manterki anu anak kula mun dak nambeurek cetak endi tak napa tak biasa nyarang pak mun murni mur kacompok pon barang anapa tak satu egi pak ini langsung peki nomor 2 arasanan nomor 3 wan namimatu bantungatu benta barak iba timur benta timur iba barak nomor 4 wal yaminul gamus sompa palsu ini kebiasaan ikan di tegang nih tegang napa aboy tegang ajem tegang embi tegang sape ntar ke pasar ngibembi debakan bengelabeng ke pasar ditanya aki bikanjana ibaki berapa kang sape embin niko ibaki 3.000 ih embi ko ros 3.000 kalabu 8.000 niko mari tabar 2.500 niko pon ungkuan bilah ini padahal tidak ada yang nabar elang nang bengelabeng ke pasar kencerna pak dan ika para hadirin si nomor 4 si nomor 5 wan nadzur bisyahwat ngabas kalaban syahwat sehingga ada kananda hadi tikoh berbulan madu tepak nang bulan pasana sehingga nak ngestete nak cek patemak nyemak ke bini mun siang anapa kolta seteko ongke nak mi kos selet nak kan iki hadirin jadi mun pasaan sehingga sambiang kapi cek patemak nyemak kelu kerajin nah mun siang mun malam boten nopo-nopo nah gelu nah di napa boleh kalau lu engke sahur gelu nak nikah alhamdulillah mun siang tak kenging mun malam tak apa-apa pak jadi sehingga wan nadzur bisyahwat ngabas kalaban syahwat nikah kong napa lalakon nak kena ada pemuda nih mas bila pun rob soro pare kol pokol setengah lemak keluar kaloro cintanya akidem acong nyari yang malam du malam misal ke pengki lorong cering malam misal ke pengki lorong pas bereng bini acalanaan seret matet kepada puntun lepet elerek pak naik voltase obus kencana pasana sehingga mau nyari malam cek nyari kalorong sareh nang masjid tojuk nang musola paling enten nang kok compok kong langkong le alek sidat ngudet ni pak mau nyari malam cek nyari kapengki lorong cukan sepo-sepo toko berisiki nyaman iber gelu dah cek kadang pakai bektua kadang alerek maber nah piji memang ngabus ke saji ya bula cong makai tua mun nang ada ngarua ki miti jom gelu demak raja hijriah thank you para hadirin saya ngak nikah para hadirin lemak nikah saya bisa mapetal kencana puasa mailang kencana puasa nomor setong lecek nomor 2 arasanan nomor 3 tungat tu nomor 4 sompa palsu
nomor 5 wan nadru bisyahwat ngabes kalaban syahwat. Sehingga minta tolong pasakan ben muka-muka ibadah kita kula ben panjenengan eterema sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuaki komantan si kedua nanda hati ben rajinah muka-muka odik sakinah mawaddah warahmah sampurna ben muka pacumamper rezeki muka pala mancer. Amin amin ben ipabarokah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika itu saya parle pada Pak maku kemanfaat kurang lebih nyuwun sapora ihdinas siratal mustaqim usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.